kaswasik agro machinery kawan rak shapi ya kikor ki babonjat ki ban pensuk bat penstat haka kamrap kamriang jui kini kikor ki kenthop ya ka mini rice mill ki ban pensuk haka kam teriat kaba kapadi tracer ban pendon kam haka bashok kaba ka power tiller lengba ka company ka bananam ka komoko company nang tasa ka power tiller na ka company ka ba khamslem ka greaves ka ba donru ka jakashong ya unongnya lambat kiwe ki jajkor na ka benta ka kamrap kambriang ka swastik agro machinery ka don harani market beltola tinyali persya ka hotel nakshetra na ka benta ka jingte ba company phila ban phone hakini gi number namar ka jing sorong halor ka jingmi ki arngut ki nongilam ka Bhoi napo ka Nongtluh ka Dorbar usim Nongtluh ka Pynkup Burom mentak sngi yau MLA ka Nongpoh Constituency uba meral bon sim bat ka korona khamdej MDC ka Nongpoh Constituency ki badai napo ka Nongtluh ha ka jingilang bala penlong haduya hall ha ka sunong diwan la sakhiru ha ka ngi da ka jingdon lang u Dr. Jerin sim DMHO barim ka Bhoi uba plasters im DSP ka West Jantia Hills District uba Kaspar Shela District Horticulture Officer ka Bhoi uba Thomas Roy Malay uba Krishan Temung uba diu rang ba sunong ka sunong diwan uba Vincent sim uba diu sim rang ba ka Nongtluh kilongsan mansan bat kiwe kiri rang ba nadu ki khana school bat kinong hikai school nagi school baper ki badan hapo ka Nongtluh Ngasiok man sibon baliyo ya ki khana school iba ai jingwai ba ke jingshat na kalmao ya school bangaru na hikai like host na manchua na Nongtluh secondary school ngaru lalong teng no hikai no high school di kandia ko ba ngasiok man sibon baliyo bagi pat Nongtluh jongi lane bagi wei pat ki paralog ki bawang nagi ne kisnom ki bamarjan kamtam me phi ki riam ki riam ki dagi jan ki bakhut ki jan ki batumai kane ki juk kam desu to go por ni khip ki jan tumai ngen bu ko sunduk ba kum bawang ibe jong na ai Amang bayi tu jai macam apa? Apa senduk sangat bukan? Apa macam apa? Jangan besar. Kan besok apa? Hari sini kita berpanggung ni. Kadai dia fi. Banyak ham riam. Banyak lekor. Bakatlah balik kalau nanti seperti ini bagi song las damlong banlong ke Russia. Kariam kabe. Kecil kabakikan. Compare lelaki. Iraq usai mengenai yang terbaik dari negara Indonesia. Kekhmat kebuku sarki ketompi kalau rak kelong kibir di besar. Hagane ke jing Pynkup Burom nagalyang jong ke Dorbar usim Nongtluh kala airu da kisentiu bat ke janjiran dia syau ba meral bon sim kum ke jing Pynkup Burom kat ba ke kongrona khamdej kam syam lala ban poi hagane ke sngi uba meral bon sim kum MLA ka Nongpoh Constituency habakaran hagane ke sngi Pynkup Burom yu ula penpau ya ke jing sokemen bakaraj kala kan mau ban Pynkup Burom yu namar karaj Nongtluh kala de ka wei na kiraj kebala penmi ya shibun ki riu krau kinong ilam bat kirang kansai karaj Nongtluh kolong kebaya nadu na umdokha sadun sya pamjeri na namara nadu na umrang sadun sya umsekli ade karaj kebaya kabakentuk yang ibon teli islam angin ini yang di Rampasno, di sekitar Islam, apa ada karang, ibadah mereka, berpau di sumur, sebelum di paro, tentang Rampasno, Rampasno diwan, ibadah kerai, dari Jakarta, dari Burom ini, ibadah sibul, sebelum sibul, ia dikentin di roti belakang, bat dia di Burom ini, di Dorbar, di bawah ini keren semua. Iba kaneka raj kapi kejungi kala sei ban kala permi bantrei hati kapasiti berher dari departemen berher iba plus tarsir movement iba ai di kren ka bosuna iba batai history jogara ngayo sibun iki dihikai bersini jeng batai di bat misnomu sibun yang dikentin di di Pak Kaspar Shela Bumbu District Horticulture Officer Bun Jogara itu dari Burom na bentar Jogara
Iba ti armawai social worker akan mau dan haki meeting berher iba ngejui kenduk yang diporlok dan dipor komisua dan pentaru bol haki beri itu bahaya iba malai kiju keli hawi keli yang akhir ini ngawang na diwal na ondet ko ka sunong dengan ba Thomas berde dalam macam ini kan mau ide iba tre social worker agar ni gadong kesan ini pada demi kiri orang ba iburan ni baro ada ipai dengan bagi kurir di mana iburan ba yang senang berkaya dengan senang ini bagi khidmat jadi senang berkarang di headmaster di principal di kena school di bagi di jogi kilap yang kisah di bong di jogi lembaga jingwai terai di jingsan terai kiba MDC mantu kata-kata bagaran untuk jogi kam sadir andai kilap ni dia ki hun dia kilawi jom kenika rat ni kilong kuni kat bala dia don kenika por na kisnong ki bahap ko ran Nongtluh berkum juru segi don ki porlok ki na sabar karat ke ni ngeru ki don lang ni kenika por ki penpau jadi semua ki barok sekolah yang lihat kita beran saudong jom kenika yin penpau di semua ini bat penpau di semua yang boleh terakhir upala yalam yang hilang baru begini kedua kenika jaga ini pendek yang kenika program swapmanship yang dibentak keren tak perlu ini sajisin ngambun tanai boleh kan ini sajisin boleh siapa ya karena baru Bhoi dalam Islam ibahap apa juga ia ini benar Burom lebih. Kari Bhoi ini kejungi kalau kami sibun kiri Burom, kalau kami sibun kiri Burom, ibani kum ki longdin ki lomda ngisno sarang sibun. Kari Bhoi kejungi kalau pau, menek nongkren sempat kalau keren kiri Burom kilong yalam. Kung i Reverend Dr. Praski Lendo Ubalong Sisha Lur Baga Negeri Bhoi Bagi Kedungi Kala Pelmi Rasi Uba Om Tanda Jelak Regari Baka Pertai Gitu Dan Quality Hagaba Inang Sibun Tni Kijak Kidim Jom Pertai Batalong Burom Naga Perta Kedungi Kilong Dim Kibarangwan Kiri urapa ujung doktor jadi lepas ide ki statesman ibala nox nian shibune naga benda kejela naga benda district kejungi naga benda ke dom ke than kejungi hangiru kiri urapa ki bubun ki bagri Bhoi ka sei kum ki jong pastor ji lendo ba closing lendo ba FS lapang Rumah jadi rumah kita bersibun. Kita lagi badan nak feel dengan politics. Kita badan nak feel dengan kita trade di kampung semua. Kita badan nak feel kum di reunion berkata terter. Dari Bhoi ini kejungi kasih. Dia hidup rau. Kita kiwi kejakar itu. Islam sarang sibun. Dari Bhoi kasus siom sadir. Miladon IAS officer. Pak Josin Sir Nongpoh Mongro, dia IAS, lepas IAS, bila shortcut kita. Ki nongkren semua keren yang ki riurang pak, ki baladon hati kepasti, hotel hati office tray kami, ki joki. Ki ladon ki MCS lagi di sini pemerintah, ki lamit, ki kom bankerti urani nama oknum, ki dek lepas ya ke MCS. Kini keren semua keren Bhoi, buat don moksha, ki lepas ya ke MPS. Kini kibalara ya kenam dengan Bhoi kita belum sibuk. Kibalara ya kenam dengan Bhoi jadi kejuni. Don di district head kumpulan orang ni karena kami kalau perni ngampan si kenap lain di empat kita alhamdulillah kita long doktor konsom om kan nanti kalau perni dengan pelan aku Bhoi doktor konsom bahkan district kejuni kalau perni but ila bakul district head atau head department mentang ini di Kaspar Selat ini district head district handle officer
Isno sarang sepuluh kota yang mereka Burom kaba PPO kalau nggak Burom jangilan haro di distrik head pengidon pembukaan sum makdo dengan Maurom berarti distrik transport officer jadi Bhoi jungi kita Bhoi rasai buat kita long di officer di dokumen sipun ba prosas in additional SP do West Jantin district di ba Shalwis Malay di badan pokok polis departemen kunjut berasal dari nama kelas bat kita don sibur bat snow sorong nasional dewan tidak di pak kendosan mani di askan experience-nya komunisier di berara yang enam negara keduni bat kita contribute sibur ya kami Bhoi district bagi keduni isau sorong sibur ya tadi kejeng janti kejong karahan keduni ilayo pan ngam yang keren di bersama tentang di Nongyalam kubi ba Jerusal late Jerusal di bawah kontribusi pun dan dari the same dari belum ex MDC ba di nominated MLA nagaliang jom di nomik mat di bawah jumi negara kebeli ke jumi di bawah civil di bawah bat yang kerdan kumpusi yang apa hasil otonomous district council ban kit bok ke yang dia iru inang la menteri sama naguta ulang salam bodi ukun jo meneka telah kejungi ba FM moknyang ba londeng kum eksekutif member ko ka hasil otonomous district council bat kita don kiri urang pak ibala don ka feel jo ka politics ibala ele ya ka election andre ipamso ko ya thong andre ibala contribute sibul Ibelaju ile nak dong keberkahan di dunia bakti amalai, ibelaju dan mentah, iba LS pendek, nanti nasional demi ibelaju dan mentah, dalam iwe yang di rumah pak, iba kene dong keberkahan di dunia, bilang beli, iba lagi iwe jakaru itu itau ha keberkahan yang enam bakal Burom dunia. Ulapan pauru bakumu MLA udon gathong bahkmat ban kentiu ya ke pule puthi ban wanra ya ke degree college ha ka thanyum den nak benta ban pensuk ya ki samla pule bat ban kentiu ru ya ke kedan umden PhD syaka CHC ki surok kilenti ki sengkin ki yau ki han bat man itu ru ya ke kam thanjan ha ka thanyum den bat kine baro la ban pun urlong tang lada ki pajba bat kinongilam sinong kumju kinongilam raj kin ai ke jintir langgar gat padu ula kenturu ya ki samla bat ki khana school bakin minat top ha kijing pule jongki bat kyar na kijing blin bat kijing di basniu khnam kin poi shakathong ha kijing im jongki kum kijing asung bha shakaraj na kaliang ba merabon sim ul airu sanpho telik shuki ka almari kimej shak office jong ka Dorbar usim raj Nongtluh lapun pu penping ha kene kasngi da kijing shatan rai kijing roi tan rai na ki school ba pher na po than umdan Jump
Thank you.